aktom iz stava 2 ovog člana, vodeći računa o političkom sastavu raspuštene skupštine gradske opštine. Znači, on je potpuno jasan, on je proistekao iz zakona, isto tako zakon je vezan i za ustavne odredbe koje se tiču lokalne samouprave. Ali ono što verovatno širu javnost neće začuditi, to je da se ponovo krši statut i prateća zakonska akta, upravo od strane Skupštine grada, kao što je i postojalo kršenje i važećeg statuta i zakonskih propisa u tom nekom prethodnom periodu posle majskih izbora prošle godine, što je i dovelo do raspuštanja Skupštine opštine Voždovac i do prevremenih izbora koje smo imali pre nekoliko meseci. Nažalost, nije došlo do formiranja vlasti. Vi znate kako je to teklo, ja neću sada da ulazim u tu analizu. Ono što je važno za sutrašnju sednicu, to je da ova tačka postavljena u skraćenom postupku, znači neće biti rasprave o ovom pitanju, što je zaista neverovatno. Mi smo kao odbornička grupa uputili zahtev da se ta tačka iz skraćenog postupka prebaci u redovan. Mislimo da je zaista važno da se Skupština u redovnom postupku izjasni o ovom pitanju i da o tom pitanju raspravi. Zašto je važno? Važno je zato što je Skupština grada, odnosno ljudi koji je vode, a mislim i na gradonačelnika kao predsjednika veća, kako se on potpisao u dopisu koje je naša stranka dobila, odnosno naša koalicija, mislim na Demokratsku stranku Srbije i Novu Srbiju, dobila od gradonačelnika. Taj dopis je nama upućen prošle nedelje i u njemu je zatraženo da damo predlog za člana privremenog organa. Međutim, gradonačelnik i gradsko veće nisu potpuno ispoštovali ovaj stav člana 94 koji sam ja pročitao i nisu uputili takav dopis svim strankama kojima to mesto pripada. Znači, princip koji je primenjen je potpuno nejasan, jer je takav dopis dobila Liberalno-demokratska partija, a nije Srpska radikalna stranka, koja je dobila više glasova od ove prvopomenute stranke. Posebno što, uzimajući u obzir i broj glasova i broj odbornika koje su stranke imale, mogao se primeniti drugi princip, a to je da ova lista za Evropski Voždovac ima 2 člana privremenog organa, Srpska napredna stranka 2 i koalicija DSS i Nove Srbije 1. Jednog člana u tom privremenom organu. Oni su išli na ovaj drugi princip, znači tako da ovih 5 stranaka dobije po jednog člana privremenog organa, međutim, potpuno iz nejasnih razloga, znači ja sam zatražio objašnjenje od ljudi iz Skupštine grada, nisu mogli da ga daju, osim da oni u tom slučaju neće imati većinu. Iza svega ovoga se krije i ono što se dešavalo tokom tih pregovora oko formiranja vlasti i sada kad se imenuje privremeni organ. I u ovom periodu kada smo mi, zapravo naša koalicija, upravo svojom velikom upornošću i aktivnošću i doprinala da dođe do raspuštanja Skupštine grada, ukazujući i procesuirajući sve te formalno-pravne nedostatke koji su se dešavali u ovoj gradskoj opštini, vidimo da se tu očigledno krije jedan veliki strah da opozicione stranke, njihovi predstavnici, budu uključeni i imaju uvid u to što se dešava u ovoj gradskoj opštini. A Bože moj, ako bi čak imali i većinu u nekom organu, to bi bilo zaista strašno. I taj veliki strah od toga da sama Demokratska stranka ne kontroliše proces odlučivanja u ovom privremenom organu, ide ka tome da se krši statut, da se krši zakoni i da jednostavno to prođe na jedan način u skraćenom postupku u Skupštini bez rasprave, a da mi pritom zaista u skladu sa ovim zakonskim propisima nemamo kome za ovu odluku da se žalimo. Znači, i ako bismo se žalili Vrhovnom sudskom organu, mi do te presude jednostavno nećemo doći, a izbori će se sigurno već održati jer su zakazani za 6 decembra. Znači, vi ste u situaciji da nemate zaista kome se žalite za ovo. Vlast čini šta čini, Ministarstvo za lokalnu samoupravu i upravu možete da pošaljete dopis, tu nećete dobiti nikakav odgovor, znate ko je ministar. I situaciji smo da imamo direktno kršenje statuta grada i zakona o lokalnoj samoupravi, a da pritom ne možemo ništa da učinimo. Ništa ne možemo da učinimo, sutra će to biti u skraćenom postupku
Mi smo svesni da ovaj naš predlog neće proći u skladu sa važećim poslovnikom, da jednostavno ne možete ni da ga obrazložite na samoj skupštini, nemate ni to pravo. I eto demokratije, eto evropskog puta, svetle budućnosti, kršeći statut, kršeći zakone, sve da se odbrani, eto to nešto malo vlasti, ali očigledno puno korupcije i kriminala koje je sve prisutno na ovoj opštini i na šta ćemo mi uporno ukazivati u nekom narednom periodu. Znači, zaista to je nešto što ne mogu da nam oduzmu i nemaju načina da nas preče da javno iznosimo sve ono što se dešava na ovoj opštini, a što očigledno Demokratska stranka i njeni koalicioni partneri hoće da pripremi. Na sutrašnjoj sednici će se takođe naći izuzetno važna tačka koja se tiče izmene i dopune programa uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, znači to je program Gradske građevinske direkcije. Vi znate da je skoro trećina budžeta vezana za samu Gradsku građevinsku direkciju i sada imamo izmene tog programa gde se sa preko 16 milijardi budžet Gradske direkcije spušta na nešto više od 12 milijardi dinara. Prvo moramo da ukažemo na taj proceduralni propust i na opet kršenje i statuta i zakona, a to je da se ovaj program menja, da se nije menjao budžet. Znači, da biste program promenili, morate da promenite budžet. U budžetu je predviđeno da Gradska direkcija raspolaže sa tačno 16 milijardi 143 miliona dinara. I ne može se ovim aktom menjati budžet. Budžet se menja samo rebalansom budžeta. Znači, to je prvi korak da biste menjali ovaj program. Zašto se menja program? Gospodin Tomić vam je naveo neke detalje, to je da je nešto otprilike oko 30-ak građevinskih dozvola izdato u našem gradu u prethodnih godina. Da je više od 140.000 predmeta stoji, da imate situaciju jednog potpunog čepa, znači u urbanizmu, u tom sekretarijatu, i da nema investicija, znači to je ono što je ključno, znači nema punjenja budžeta upravo iz naknade